Ni Aikari kuuma itura ria Ngoliba mwena wa Thika makirurungana mari na matuko ya thutha wa kunyita mundu umwe uria ukoretwo akimagithia thayu. Mundu ucio akoretwo agiitua abitha wa ruhonge rwa NEMA kuria akoretwo akimanyita na kumetia mahaki. John Ngaachi ciake 40 irakinya riria arathire gwitia ihaki kuma kuri mutwarithia umwe wa bodaboda uria urageire na nganja iguru riake ta abitha wa borithi. Ajira ndimukue arenda ndimuguthukia muguga twenjira-ini ndahituka gwa caimani ajira ndimucokie na thutha kuwe kumite hena muici atengeretie acoka twakinya na hau rori-ini rwake ici ajira ndimuguthukia handu ekunyonagiriria hena muti ndambia kumwitigira ngirora side mirror guo ndona anyitite bengo na moko na thimu igiri ndamwira ndiguthie hau muti-ini riu tukigiana hau anyitite kara niguo hokire nduthie ngiakone arugama manjira mundu uyu ni muici na ena bengo. Kwa munyaka abitha uyu wa agiitua arahonokio ni borithi kuma kuri muingi wa mwena ucio uria urari na matuko ya ukienda kumutharikira. OCPD wa Thika Julius Kubure akiuria muingi uyu ndukoe watho moko-ini mao. Tupatieni ile wakati wetu na tupatieni ile nafasi yetu tumepatiwa na sheria bwana, tufanye uchunguzi kisheria tumpeleka kotini. Kuna watu huku wameua watu na wangu wanapelekwa kotini na wauliwe ati wananchi wakuja na kusanyika hivyo wanasema tunataka kuua bwana. Haifanyiki hivyo. Thutha wake kurio kuria arutire bengo iria aranyitirwo nacio ni arahithuriria aheirwo ni abitha umwe uria mari urata nake kuma mwena ucio. Sisi tuko na record ya vifaa vyetu vya kikazi. Na mimi according hiyo muda wote mnaona mmenichukua nithibitishe zile records zetu according to that allegation ya kuwa hiyo nini imechukuliwa, hiyo pingo ambayo inasemekana imetumiwa kama ni yetu. Aikari a mwena uyu ni makoretwo magithinika muno kumana na abitha uyu wa agiitua. Kiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mungi.